Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari batta bani panurang sugut nerion. Pasada hita uhurta martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marhabang sa naguri atas. Naguri atas pi ham Tuhan dohor doham itong-atong namin. Natutap marilu-dilo bani kuran mo na mapasingin. Bani panurang suguton marhite hatamu. Torang ham ura papikiran nami. Ase hatamuin matotap. Nagabi onjolan ban nami. Badi ganupan lakkah nami sa ganjang nyeron. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami yon. Amen. Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marayan bani panorang sugot nerion. Nabuisisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Bigapan sigano pari batta bani panorang sugoton Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2020 ay tersurat bani buku pangukapon bindutulu ayat 20 na makatahon sunon. Tonggorma na jongjong doawu ilo binilaba in makartuki. Atap ise na mambogi suratku anja yukap labah ay. Masuk maaw hubani, mangan maaw rapakonsi, anjaha ia rapakon ahu. Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus, takas tumang anggo ibasa hita, binitulu buku pangukapon on, ayma surat na itongoskon hubani Korea Laodikia, ase ibaga sapor sayaon ni Sidea, ulang marhapor sayaon, danggol sisilon. Lang milas, lang maborko. Pardete hita, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonaha Tuhan Yesus, padaskon otangan hubani kuryain. Na perlu besahali, isobut do. Tonggorma na jongjong doaw ilo binilaba in makartuki. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitihon ni hataon, gabi jupah kita ma. Bahasa secara teologi, ibagas gulu hakaristenonta. Anggo agama-agama na legan, manubut, jolmado na mangindahi na bata. Tapi marhitihon ni hataon na jongjong doaw ilubi nilaba in makartuki. Na mararti doay pita ibagas sa kristenon do takas bata na ibatado na mangindahi jolma. Ito pasal on idingat kita do sanggah na mardosa ma si Adam pakon Hawa ilobi-lobi ni bata. Sedo marlitun Sidea mangayak na bata. Tapi na batado naroh mangayaki Sidea janah mangindahi Sidea. Adam ijado ko. Ay maase maningon takas do bata. Bahasa ibagas parguluhan taon pe. Tuhan Yesus do naroh mangindahi hita. Halani ay buka hita ma hahuronta asi Tuhan Yesus masuk ubagas uhurta. Napaduahon, isobot do marhite hataon. Atap ise na mamboge sorak. Lambitakas mabata, bahasa makaporsayai Tuhan Yesus, ay kesadaran, motivasi, na tubuh humbagas uhurta. Marhitihon ni dorongan atape pangonjar ni tunduy na pasing na marhorja ibagas dirita. Ase porsaya hubani Tuhan Yesus sedo hapeni paksaan. Ama ase porini hapeni ibagas parguluhan taon imamahkon hubata hata ni bata. Sedo nagawi paksaan ay hubata. Tapi kesadaran tado ase
Tetap hita sirsir. Marhitehon ni kesadaran humbagas uhurta. Laho mamboge sorani Tuhan Yesus. Namar dilo-dilo hubata. Ase maningon kesadaran tado. Laho mangukap labah ni hawuronta. Ase Tuhan Yesus pe masuk hubagas uhurta. Anggo lang ibu kahita labah ni hawuranta. Oto Tuhan Yesus pe lang masuk hubagas uhurta. Anggo Tuhan Yesus lang masuk hubagas uhurta na mararti doai. Hita pe lang adong gugukta laho mandohori Tuhan Yesus. Jadi maningon parlobi do ini Tuhan Yesus masuk hubagas uhurta ase adong komani pargogoh bata laho roh mandohori Tuhan Yesus. Ibagas pargoluhanta siganop ari. Jana na mangihut. Maningon lebih takas mabata. Barang ICP na mararti doai. Ya. Atap ICP na mararti doai. Tuhan Yesus roh. Ubani pribadita. Ase maningon do respon pribadi HP ni kita. Laho manjalo Tuhan Yesus ibagas pargoluhan taon. Jana anggo duma ijalo hita Tuhan Yesus. Tondok ma Tuhan Yesus ibagas pargoluhan ta. Ibagahkon Tuhan Yesus. Masuk maaw bani. Mangan maaw rappa konsi. Bapay nang umbani latar belakang. Hata atape bahasa. Adong tulu hatamangan bani hasomalan ni halak Yahudi. Na perlu bisa hali aima boy sebuton ta sarapan ya. Sarapan somal ni bani halak Yahudi sangga sarapan on otik duhasa ipangan. Halaniaha halani laho makorja. So na humani age mangan siang. Ya, jadi bani mangan siang pitah tokin dohasa on atape mangan makanan na ipinggir-pinggir dalan halani siol pudas use menguduti atape melanjutkan horja. Jana mangan malam atape bani bahasa gurik ni isobut deip neo mangan malam. Mangan ijon ma pataridahkon keakrapan atape hadohoronta pakon isi hita rap mangan. Jadi panorang mangan sarapan mangan siang pakon borngin anggo borngin adong do khusus panorang ni. Jadi agak ganjang do mangan malam on. Jadi na ipake bani pangukapon binitulu ayat 20 on na maksud kon Tuhan Yesus aima mangan malam. Jadi barang ise narap mangan pakon Tuhan Yesus adong ijay hadohoron. Adong ijay keakrapan. Jadi barang ise na manjalo Yesus ibagas guluk ni. Barang ise na mangukap labah ni uhur ni. Manjalo Yesus gabi si paluah bani. Rap mangan ma iya pakon Tuhan Yesus. Dohor ma iya pakon Tuhan Yesus. Dingat kita. Sonaha malas ni hurni. Si Sakeus sangga ihatahon Tuhan Yesus. Turun maho Sakeus asimangan aw iramahmo. Malas tumang uhurni. Halaniaha bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Gari mangan rapa kon halak na bayak. Gari mangan rapa kon pejabat. Gari mangan rapa kon namar pangkat. Malas uhurta. Tarlobih ma anggo rap mangan hita pakon Tuhan Yesus. Artini gari rap mangan pakon sesama jolma pehita halani adong jabatan ni adong do malas nyuruh tersendiri bata halani boy akrab kita. Terlebih mause anggo boy akrab kita atape dohor hita pakon Tuhan Yesus totu lebih luar biasa mahomani malas ni hurta
Mendelani guluh taon. Halaniaha. Halani hasomanta do Tuhan Yesus ibagas guluh ta. Halani ay. Tonggor ma. Jongjong do Tuhan Yesus. Ilobe ni labah ni paruhuranta. Makartuki. Ase ukap kita ma. Buah hita ma hurta. Jana pasirsir hita ma. Jana persilahkon hita ma. Tuhan Yesus masuk hubagas uhurta. Ase mertua hita ibagas goluh taon. Amin. Mertonggo makita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Ase ibagas perguluhan nami si ganupari. Iha persayai uhur nami. Lang adong malas nihur natang si bagalan. Jupah kanami ibagas guluh nami. Subali. Riap hanami pakon ham. Jana riap hanami. Manjalohon. Malas nihur na humbamu. Alani ay. Ibagas perguluhan nami si ganupari. Marhiti tundumu nama pasingin. Torngi ham tong apa pikiran nami. Ase ibagas turuh niuhur tong hanami. Membuha labah ni paruhuran nami. Ase masuk ham Tuhan. Menrajai apa pikiran nami. Ase martuah jana gok ibagas malas niuruh nami. Ibagas Kristus Yesus. Tuhan siokop kanami. Jalamane Bapa rapakon tongko namyon. Amin. Oras bataganupan, andohar matongon sa ganjang ni Arion. Tambah matongon malas nyuruh bata. Bani na manjalo o tangan ni nebata. Jana buha hita matongon labah ni paruranta. Ase tondok ia itongah-tongah ni parguluhanta. Ase gabi jolma namar malas nyuhur. Jana namar tuah kita tongon sangga totap orot. Jana dohor hubunganta pakon Tuhan Yesus. Ando harma. Shalom.